pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Oras di Radyo Tiradpas. Pentepen Channel 13 dan 3 minutos alpasan ti oras nga alas 6. Ita malam ti Martes sa 21 ti mabilang iti bulan to October taon 2025. At ti segod papagayam nila. Magkadwa tayo ti Master Control ni Angel Well laranang hasta mo ti TV site TPN Channel 13 ni Ma'am Alpha-Jean Rafael. Umay man nagpalay lang kilagampayag itilawang at ang atang sa manglad kita manaydayaw wapag taingan nyo. Babaan iti dahito ya programa na paulwan sa mibingayog ken dandani Ilocania. At i-agserve winagpay kada kayo Manong Lito, Alcantara, iso ti siladan na Mang Kevin, ken Mang Pasangbay kada sinurat yun, abo na tilandadi wala kay palaunan, ti minsay kada patigyo iti biyag. Tingas tamutin lagi ti papagayam yun ayat, at tumartarabay ti dahito ya programa. Mabalin mo at ngidaw ninyo, lagi ta kuminyo, ti live Facebook, ti DZTP, Radyo Tiradpas. Kita tuwing arot muna sunata, may luknoy kada kay amin na pada-pada. Dan 7 minutos
alpasan to oras nga lasay. Ang sakbay na papagayam nga sa kibasa ti bunig tirandani. Basta mo tinagtukop ninyo ti live Facebook. Ikablawan tayong muna ito papagayam tayo. Manayata tumartarabay ti dahito ya programa ita Western Pangasinan. Kastamot ta probinsya ti La Union, Benguet, Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, Ken, Ilocos Sur, Pangrunan, ti Sudad, ti Candon, ngayan ti Radyo, ti Radpas. Kitatuyin ti amin na units, ti motorcycle, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki, Casor Installment. Anya pa ito nyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makailuwar ti motorsiklo yo ti Don Philip Marketing Corporation. Manipod Kandum Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Sur, Ken, Abra. At data uray agunguna 1,000 pesos. At dati makuyog na customer ang makailuwar ti motor na. No dati sa Lutsudio tumawag ti dayto yung cellphone number 0927695299. Nino kumontak ti Via Messenger dito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo. Pero iti nadakama ta branch office ni Don Philip Marketing Corporation. Yung saan nyo liplipatan ng Ibagatinagan dito Alcantara. Sales manager ni Bagayo, anangagyo ti radyo ti radpas. Karagiti madanunan nyo kakapintas kinaisang kababalasang to opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapnoin sigila maala yung mutlaan ti 1,000 pesos no makaiwar ti customer ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime, free service, 3 years self-pay registration, get the requirements to valid ID in my salang ako Mikal. Don Philip Marketing Tagururay kada kayo. Nagitimot nakabaya din motorsiklo dahil kayalanan dagiti original ORCR ti motorsiklo yo sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Hasta mo karagdisahan pa yan nakaala. Iplaka ti motorsiklo na manipod taon 2017 nagpababa 2014 yung kaya lano ino'y claim sa Jai opisina ti LTO District, Candon City. Itugot yung lang nagitay original ORCR ti motorsiklo yo agraman valid ID. No kayat yung tagpalamis, lumagas kayo lang dita Nuwas Pure Bocojos, Masarakan ti National Highway, Sidawin Santa Cruz, Ilocos Sur, Ukwakin Pangatmatunan da Jonas, Ken Ruan del Amen. Nuwas Pure Bocojos, National Highway, Sidawin Santa Cruz, Ilocos Sur. Papagayam, gusta kayo di taluglugaryo, napintas tiyal daw tatang nagmalmalam, at daw lagi sa kabilag nga irek, at dapat lagi tayo bubuot, may bilbilagan nakita-kita tayo. Siguro lagi dyan ide, napasaran natin, todo iso kanda na ibilag nga sigida, iso nagbuot. Numuna ta naglakam nga rin kanu ti irek. Kamu at anjak mo naglako ti Reka na. Sapay ko matag mo. Hindi na dakon ko na naman. Kita ting road tip. Kita tinggal di pambargip Manipur Master Control.
kahit ko ti agyaman karigiti imay ditoy ito'y Michigan Medical Foundation nga sudat ti grupo nga imay ditoy kahit dakal ti may tulong da karigiti kailian tayo kan kastamit din ti interamente nga second may kadwa nga distrito. So pagyaman ako na karigiti amin pa nga the doctors karaman naman iti East Avenue Medical Center nga suda pa iti may samat nga kadwa dito Michigan Foundation Medical Mission kat ado ti may tulong data iti ngamin kat surgical kan dental ti aramiden da so lang nga datay kita ti agas no di kiti agoperarda. Kami with the mayors of the second district of Ilocos Sur as they coordinated also with their constituents dato'y mabalindang na free services, medical services nga mabalinda may tulong for our constituents. With the help of our volunteers and at the same time with Ilocos Sur Medical Center nga damot pondo coming from the Department of Health, we have that medical MAIP nga funds na we through DOH we were informed that we can use those funds for such medical mission, so we coordinated everything, whatever funds that's needed at Damang provide. But so with the support of the Department of Health and their approval and Ilocos Sur Medical Center, we are able to use these funds for such mission. And we take the President Bongbong Marcos for always providing sufficient funds to Department of Health for such. Dan sa 17 minutos, alpasan tu oras nga alas 6. Ikablawan tayo nga rood na pagayam, Bian Kayabyab, Camille Kakuskos, Benalin Garcia, Rosalyn Garriga, ni Roma Mitoquero, ni Reyna K. Olevar, ni Marnie Kabagbag, ni Don Philip Marketing Corporation, Kandun Branch, Kandun City. Hastamot kila pagayam, Dinanti Asuncion, Dorin Bumatay, Calvin Tolentino, Ryan Carbulataw, ni Edward Valdez, Roby Cabanilla, Ilamia Yunayon, Marito Dakoy Bagani, R.G. Javier, ni Madel Banis, ni Honda Elite Motorbike Sales Corporation, Don Philip Marketing Corporation, San Jose Narbacan, Ilocosor. Mablawan tayo mo na pagayam, John Davis, Bergonya, Santa Maria, Eugene Aquino, Susan Ramos Aquino, ni Sharas Enricanya, Oliver Pinto, ni Waway Gallardo, Don Philip Bantay Branch, Bantay, Ilocosor. Hastawt ni Giseline Tuson, Eka Tobadlo, Cristel Soren, Serna, Jerome Kayabyab, Honda Elite Motorbikes Corporation, Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocosor. Hasta que Maylina Villa, Robert Riconay, Jerome Rilera, Patricia Ma Motors, Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocosor. Hasta mutun Karapagayam, Artemio Cabancala, Constantino Dolormente, Reño Cabancala, Sito Barcheta, Hilario Cabancala, de Barangay Banucal, Ligligda, Ilocosor.
Pablawan tayo mo da pagayam Rolando Gamoso and family, ni Bagar Candon City, ni Roger Rodriguez and family, ni San Isidro Candon City. Hasta mutin ka na Mr. and Mrs. Roy Judelin Romero, ni Joanna Romero, ni Joe Romero, ni Sextos ni Marcandice, Rubio Galimuyod, Ilocosora. Pablawan tayo mo da pagayam Angel Rakuya, Tilantag, Santa Cruz, Ilocosora. Kamusta pagayam, Angel Rakuya? Astaw, Tinagnes, Obrero, Titalab, Bantay, Ilocosora. Nilinda Ontar, Elsie Ontara, Tariwas, Bani, Pangasinan. Astaw, Tablawan, Taypay, Lapagayam. Anita Labayog, Dinwandas, Monsi Marciaga, Tibigbiga, Sudipon, La Union. Pablawan tayo mo na Alex Manaog and family, Isapang Galimuyo, Dilocosora, ni Pastor Ano and family, ni Rubio Galimuyo, Dilocosora, ni Rebecca Dagsi and family, ni Kalungbuyan, Galimuyo, Ilocosora. Pablawan tayo mo ni Melba Rosario, Nilda Valdez, Barangay Patpata, Siken, Candon City, ni Camille Gasatan, di Paypayad, Candon City. Hasta mo yung Bel Maganiga, Gabwatin family, ni Pario Pers, Candon City, ni Edna Galon in family, ni Pario Siken, Candon City, ni Daniel Galcon, Tikalawan, Candon City. Pablawan tayo mo ni Edna Tolentino, ni Silag Santa Maria, Ilocosora, ni Linda Enorelia, ti Arnab, Salcido, Ilocosora, ni Princess Ebulburo, ti Caburaw, Santiago, Ilocosora, ni Venus Monte, ni Latrilad, Benguet. Hasta ang Pablawan tayo pa na Pagayam, Belma Sulibon in family, Joe Sulibon in family, ti Mabilig, Sigay, Ilocosora. Kastamutan kinpagayam, Mr. and Mrs. Pablo Sali Bautista, and family, Epi Bautista, and family, ni Barrientos, Lona, La Union, ni Jericho Lucero, Tiquerino, Tagudin, Ilocosora, ni Mina Isladi, Tararampang, Balawan, La Union. Kablawan tayo mo na Alfonso Rayray, manariman mo nga buhay-buya, ti live Facebook, ti programa, sa aming ayo, ginandani, Pilokanja. Hasta mo na kula ni Eugene Abelmar Boxel. Sir, I'm watching from Barangay Gabursor, Santa Cruz, Ilocosora. Well, kumusta kaya amin? Taga Bursor, Santa Cruz, Ilocosora. Ang unahan kay Eugene Abelmar Boxel. Pablawan tayo mo sa pagayam, Batot Las Igan, Dawasin, ay mi Francia, Romil Francia, ni Person in Norelia, Domi in Norelia, Luis Ganad, Mr. Mrs., Rayford Eileen Ganad, ni Concepcion Gregorio del Pilar, Ilocosora. Hasta mo ito kay Norme Batingan, Nian Batingan, ni Rio Batingan, Barangay de Guzman, Mabini, Pangasinan. Hasta ken Merlin Noma in family, Isamang Norte, Bulinaw, Pangasinan. Pablawan tayo pa ni Duna Bungan, Lisi Mi Orbos sa May Kamaymay, Rosel Largo sa Tumbaga, Marcela Bungan, ti Barangay, Ulayo, Bani, Pangasinan. Kita tingurog tumunadani ng kay basa ti dayto ya programa sa aming ayo kinandani Tilokanja. Dani dayto yung nagapo ni pagayam ni Surbay sa ti Tagig ada sa Tagig Metro Manila.
Inday ito'y ko taga Badok, Ilocos Norte. Idaniw na napaulwan. Di kagladinge. Nasa lumsum ti angin, may magak dito'y rupak. Nabang aran ti malmalday ariknak. Hinalyaw ko iti tawa ti sibay ko. Nasip nget a langit kit nagmanto. Imbawing ko't panagkitak. Itiri daw ti masikga. Nadawam tay nakita. Nagkasang tapag daritmar. Anya ka di timpalting mo. Pakitam kita pagkanito. Sumken lang arod, ladingit kan sentimiento. Lagunsun kiniliw to'y barukong ko. Nuanyaman tingkay parparipirit. Di kaunay agladingit. Amay pakuyog tidaniw na. Dingteng ka dito'y biyag ko. Adyak na nangayen ti aglaw-law ko. Nagmaris rosas ti amin ko. Nendiyak na panunod banagen na. Asyak ti marigatan nagpilit may isa. Patek kaya dua nga masapul amay salat matagi kuwa. May sa ti pilyen, may sa ti pukawen, may sa ti radeng na naging kaayaten. Di mo agam den ako duwaen day tarik nam tasikan tut marigatan, hindi ka maudyanan. Rosas ti amin ko. Nendiyak na panunod banagen na. Asyak ti marigatan nagpilit may sa. Ta dito'y pusok na patek kaya dua nga masapul ang may salat matagi kuwa. May sa tirabeng na naging kaayaten. Di mo agam
asikantot marigatan, di ka maudyanan. May sa ti pilien, may sa ti pagkawen, may sa ti rebeng na yakin ka ayaten. Di mo aganden, aguduaen ay tarik ng asikantot marigatan, di ka maudyanan. May sa ti pilien, may sa ti pagkawen, may sa ti rebeng na ngayon ka ayaten. Di mo agangden, aguduaen ay tarik ng asikantot marigatan. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin a natupay hanggang iti 5 a metro. Amuan no adda dagiti piggad nga senyales ti daluyon iti kabay-bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marigna tinapigsa agen gened alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rudor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed iti igid ti baybay kalpasan ti ginggined mapanadagos iti nangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay tapno buyaen wenno alaan ti ladawan iti tsunami. Panawan ti nagbakwitan no natalgeden iti lugar babaen ti pakaammo dagiti otoridad. Umadayo iti kabaybayan aging gana awan iti pakaammo manipod kadagiti maseknan a natalgeden ti sitwasyon. Amwen no adda mapukpukaw a kabagyan, ammo wenno kabaranggayan, ken i-report adagos kadagiti otoridad. Ipan iti kasikgan nga ospital dagiti nasugatan ken dagiti adda rekreknaen na. Siguraduen nga awan tinabasa wenno nakababad nga outlet wenno alikamen sakbay alokatan ti linya ti kuryente. Kitaen analaeng ti pagtaengan wenno balay no adda dagiti nadadael a paset na kenno kasapulan a masimpa dagitoy. Medical services closer to the people. And so for the last week or so, the Lab for All team went to
different municipalities. They went to the municipality of Quirino, municipality of Cervantes, the municipality of Santa Cruz. There were over 3,500 patients that received medical services. Dapat dito sa Candon, pero sabi ko ng Mayor Liliong, sa iba na lang. Kasi set na daw sila sa Candon. Libreng laboratorio for all. Libreng konsultasyon for all. At libreng gamot para sa lahat. Maysa kami nga napili. Dakal unay nga tulong daytoy, ta libre amin. Ang laboratory, X-ray and everything, pati dental. And of course, ti agas. Nasaya at medserta, natulungan na kami nga marigrigat. Adumot na paranod na kanyame. Libreng laboratorio for all. Libreng konsultasyon for all. Very grateful kami iti opisina ni Congresswoman Christine, iti pa nakay-prioritize ti Quirino. And grateful kami lang iti opisina ni First Lady Liza Marcos. Siyempre, siguro, ang muda nga mas kailangan mi dito ngamin, iso nga impayegda dito yan. Considering the ni biyahe ngamin, iso nga, thank you very much. Thank you very much. Amin sa inyo, pangangalagang pangkalusugan sa bawat isang Pilipino. And thank you also to, especially for the Love for All program, spearheaded by our First Lady of the Republic of the Philippines, Luis Araneta Marcos. We thank her na she chose Candon for, and of course, yung Love for All program natin, it started last Thursday, and we thank them na yung medical services at least napadala ulit through the Love for All program. Unay, inyag ito ni First Lady na ito Love for All. At makita tayo mati kaduti tattao nga may para tira ito yung programa na medical mission kan adu pa kita other agencies, national agencies nga may makipagtulong pa ikiti programa da. Amo tayo met nga dati nga programa na apo ket ado iti matultulungan na ket naswerte tayo ta ditoy met probinsya ting Ilocos nang rona ditoy syudad ti Candon ti napili da nga aramidan ditoy Love for All. So ado manen iti kaprobinsyan tayo nga matulungan no panggep ti nga serbisyo iti gobyerno.
dapat 20 minutos, kasangwanan 2 oras ng alas 7. Ikablawan tayo na pagayam, Rogelio de la Cruz and Family, Titinan, Santa Maria, Ilocosora, Arnold Dueling and Family, Tidasa, in Arbacan, Ilocosora, Astao que Espiritu Salvador and Family, Tikabarwan, Santa Maria, Ilocosor, ni Florencio Soleva and Family, Kapato, San Esteban, Ilocosora. Astamo tin ka na pagayam, Lenviras and Family, Ibang Bangar Burgos, Ilocosora, ni Alci Ancita and Family, Ibang Layan, Narbacan, Ilocosora, Astao ti Anthony Dueling and Family, Tabor, Narbacan, Ilocosora, Kinisoni Calderon Montero, and Family ti Kinarayan, Narbacan, Ilocosora. Namin ni Eugene na Billionaire Boxet, Sir Parikwisman, Jai Kid daw, from Gabursor, Santa Cruz, Ilocosora. Minla kitain tantunod da. Pastaw ko na ni Angela Fernandez. Hello sir, good evening sir. Pastaw king kapagaya Angela Fernandez. Naimbag ng oras kin kanitom. Tiday tingin ka. Malabuya ti live Facebook. Ti si TV Radio Tirantas. Babaon ti programa sa uming ayo kinandani ti Luanda. Kablawan tayo mo ni Daniel Avalos, Orlando Avalos, Rinaldo Villaros, Lorenzo Sibain, Ilangkwa San Emilio Ilocosora, Astang King Kirby Villaros, King Matubway San Emilio Ilocosora. Astang tablawan tayo pa na pagayam, Mr. and Mrs. Edwin Eleanor Quaresma Alcantara and Family, Pinalasin Santiago Ilocosora. Paglawan tayo mo na pagayam, Lori Bayong Ibia, Santa Maria Ilocosora, Mansell Sibiliano, Lakadina ti Amruangan, Pabugaw Ilocosora. Astamo ti napagayam, Renato Ting Orden, Brenda Taborcel and Rivera, Ortiga Baknutan, La Union. Astamo tablawan tayo pa na pagayam, Rita Puro ti Kabugaw Ilocosora, ni Wendy Loreta ti Magsingal Ilocosora, Edgar Marquez ti Bukay Abra, ni Abi Kitasol, ni Joshua Kitasol, ti Kawayan ni Ilocosora. Astamutin ka na pagayam, Lorde Pusilero, Marlita Gamata, Tilintik, Banayuyo, Ilocosora. Astamutin Robert Badilla, Randy Badilla, di Barangay Legazpi, Galimuyo, di Ilocosora. Minister Sumawi, Jose Galindo, Edwin Tolentino, ti Dinaratan, Salcedo, Ilocosora. Astamutin kin Elvis Ulanyo, Joy Olanyo di San Pedro, Candon City. Ablawan tayo mo na pagayam, Thierry Alcantara and Family, Marilyn Pitarque and Family, Mira Alcantara and Family, Luz Alcantara and Family, Ismael Gabo and Family, Mr. and Mrs. Robin Norma Valdez and Family, di Barangay Waigdaya, Andon City. Paglawan tayo mo at ni Yome, manariman mo at nagbuibuya, ni live Facebook ti programa sa aming ayog, kay Dandani Tilokanja. Paglawan tayo pa ni Lito Turalba, Leo Turalba and Family, ti Barangay Kalumbaya, Galimuyo, Ilocosora, ti Vina Rosendo, ti Kalimugtong, Galimuyod, Ilocosora. Hasta mo tingi Perlita Mika, Ironilla, Perlita Manzano, ti Kalawakil, Salcido, Ilocosora. Naglawan tayo pa ni Anak Kasim, ti Butobot, Balawan, La Union, sa Libaging ti Talimpugo, Balawan, La Union,
Marta Sabado, Cassandra Antonio Cruz, Pinaburan Balawan, La Union. Astawat Lorna Bumaksa, Poblacion Villavisosa Abra, Armila Bilandris de Piligan Abra, Analia Asuncion de Bangadabra, Lorena Divina de Babalasiwan, Santa Maria Ilocosor, Kinimirian, Brasilos, Ipakang Santa Maria Ilocosor. Kita tinggal tidani managapo kini pakayam, Yolendis Nora Machas, Itagatsor Claveria Cagayan, Tidani Unana Pauluan, Agsublika Biagko. Lagip anang balkot, kalman na naglabas, inak pagsasepon, tapno pakabuklam makita, Jai ko abyagan, naragsak kapasama. Nagbinuligan ta, nasangal ngayat. Biyagak tilagi, ngayong kaingkulit. Kitinak lukiban, naikupin na pinani. Inayat, rugyak manin ngay tukit. Natarnaw warik na, inak manin irugit. Tauray gandatat, alikan talyawan. Tapno ni kalman, inakon ni tanam. Agburayog dagiti lagi na isaad kinakam. Winta tinapalabas kanyak mga adipan. Agsublika biyag ko nagpagunta amarisan. Dagiti harapan inabultay di kalman. Lagi pamarikapulos linipatan, uray na unday a panawin, asyak ti pinanawam. Sikat ti kalman, itakinti masangwanan, ikalang tilagi, alimapunas dito'y kaunggan. Suray ta ti Daniel na Pauluan, agsublika biyag ko, naggapo kin Julindis Nora Machas, Itagatsor Claveria Cagayan. Kita tuimot nga ron ti may sa sunata, amay pakuyog ti Daniel na.
wakas tanda ni Ayat. When I want it, asiyayat, ingganat, tumpagyan, Nadanunan, di pa nagsubliken ka. Tinakong tumpalen, di sa pata. Nauray man, itinabayan, ang daigmat. Ingkakanyak, naguruhay, biyag daytoy biyag. Para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke. Like bike, jog, jump rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits. Sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits, go na go. Move more. Eat right. Be clean, live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan. Sa healthy Pilipinas. Ako po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost, gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000, one time lang po yung ano nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester, we're so lucky po. Tanga bigat isumot ti pangalaman ti dagiti scholars. So yearly, year in, year out, malala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship. They're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander the 100 islands of Pangasinan. 124 to be exact. Each with their own hidden secrets to be explored. The islands are connected by the Lingayen Gulf, and bridges, and even zip lines that let you fly from one island to the next. Woohoo! There's hundreds of adventures to dive into when there's 100 islands to explore. And maybe even more to be had in your next virtual tour.
Dan may sa minutos, alpasan tu oras ng alas 7. Ikablawan tayo rin pagayam, Edna Tolentino, manaliman mo nagbuibuy at live Facebook, hindi si TV Radio Tiradpas. Igasta mo tayo nakablawan tayo na pagayam, Fatima Valdez, Eben Valdez, Merly Valdez, Ruel Kamat, Ricardo Sabado Ticuroy, Santol La Union. Kastamot kin Albert Rapada, Opring Riquepo, Mr. and Mrs. Bolio Norganaban and family, di Barangay Patpata, Sikin, Candon City. Nalamis nga sardam mo, sir. Always watching and listening ta programam, sir. Nagkapuray ta Pinipagayam Edna Tolentino, Itanay Silag, Santa Maria, Ilocos. Hablawan tayo mo ni Warlita Pascua Cortez, ni Kalangkwasan, Salcedo, Ilocosora, ni John Rogodo, ni Bugbuga, Santa Cruz, Ilocosora, ni Marisa Rubia, ni Carlitong, Burgos, Ilocosora. Kastamot ni Arnel Garcia, Joby Garcia, Ira Garcia, ni Sabuanan, Santa Lucia, Ilocosora. Kastamot ni Wilson Calindas, mga Pilipinas, ni Gary Gallardo, Santa Villacarta, Mili Gambon, Mr. Miss Nanding Pili, Galotin Family, di Barangay Bagani, Caboran, Candon City. Kablawan tayo mo na pagayam, Darwin Pantalion, Alexander Pantalion, Tigapang Pilarabra, Nigato Reyes, Tukepa, Luba Abra, Madeline Monses Tamak, Villa Visusa, Abra. Hasta mo tayo Melchor Doña, Paulino Doña, Erwin Doña, Joseph Burita, ti Barangay Buter, Santa Maria, Ilocosor. Hasta mo tayo Karapagayam, Zaira Tubia, Charlotte Aglusolos, Oliver Kodjama, tin family, ti Makawayan, Burgos, Ilocosor. Kastamutan ka Mr. and Mrs. Frederick Marshall Cumbas and family, Pilimar Cumbas, Presel Mileno Cumbas, Candida Cumbas, de Barangay, Gayaman Luba, Abra. Kastamutan kin Ibi Nicanor, Eduardo Nicanor, kay Patar Agno Pangasinan, Milani Rivera, de Barangay Barlo Millsite, Mabini, Pangasinan. Kablawan tayo mo the Mr. and Mrs. Danilo Lucy Galyeso and family, Mr. and Mrs. Dennis Wilma Alcaide and family, Mr. and Mrs. Raymond Doliente and family, Dominador Alcantara Jr. and family, Mileniego and family, Chopilo Balvin and family, Lito Balvin, Berelio Balvin and family, Linus Aguilar, Benedicto Kodjamat Jr. and family, Ruben Kodjamat and family, di Barangay Langigan, Sikin, Candon City. Hastamutin Karapagayam, Susan Galutan, di Bagani, Campo, Candon City, Nininaw, Sete Katirman, Candon City, Eric Saldua, Tika Maraw, Narbakan, Ilocosor, Kenilari, Akisay, Tambulugan, Narbakan, Ilocosor. Good evening, sir. Watching from Nagbutidan, Santo Domingo, Ilocosor. Nagkapuray ta kin Jenny Donato. Naimbag nga oras kin Rabin. Pagayam Jenny Donato. Kinagiti ka barangayam. Kita Nagbutidan, Santo Domingo, Ilocosor. Ablawan tayo mo ni Victor Abaya, ni Kamanggan, Santa Cruz, Ilocosor. Ni Dayan Cortalo, ni Kalawan, Candon City, ni Ria Palya, ni Lobong, Santa Lucia, Ilocosor. Kastamutin ka Mr. and Mrs.
Jenny Violeta Alcantara and family, ti Ansad San Esteban Ilocos, ni Ginalyn Mina, ti Kabkaburaw, Burgos, Ilocos. Kita tuy pangarod ti pamalagip manipod master control. Sharon Milaunay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganuat dito itupad program para iti umili, para kada iti umili dito sa Salcedo. Basta kanya yung tagkaapok at for calamity victims recently at the earthquake ng Great Typhoon na in my three distrito tayo ito nagaluga ng Garjan si Balbalayda, di nagduman sa akin pa masapol daw umalis ni Balbalayda. So, iimbilin ko na tupad na ma-distribute at takto para dito di kalaki victims. So, Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising aglako tinalakaken ti kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Fuso ken Jeep. Aglako na pay ti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Dapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da. Adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyes ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising kukuha kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Yaman ako na iti katayo amin tatang abigat. Ta isayang kat tayo da ito'y panang pasayaat tayo. Iti programa tayo ti agrikultura. Dito'y syudad tayo nga kandon. La ito'y Farmers Congress apo. Addan sa 10 minutos, kalpasan 2 oras nga alas 7. Itagtuyin ti amin na unit motorcycle, Honda, Yamaha, ken Suzuki, Casor installment. Anya pa ito uray nyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makaiwar ti motorsiklo yo ti Don Philip Marketing Corporation. Manipod Kandong Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos, ken Abra. Dati agur-uray 1,000 pesos. Dati makuyog na customer na makairuar ti motor na. Nadari kita sa ultudio tumawag ti dahito ya cellphone number 0927-6952-099. Rino kumontak ti Via Messenger Rito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo. Karagiti na dakamat branch office ti Don Philip Marketing Corporation. Kung saan nyo liplipatan ng ibagatinagan, dito Alcantara, Sales Manager,
Inoy bagayo ng ugyo ti radyo ti radpas. Para kiti madanunan nyo kakapintas kinaisem ababalasang to opisina Don Philip Marketing Corporation. Tapnoin sigila mahala yung mutlang di 1,000 pesos no makaruwart ti motorsiklo ti customer yo. Free helmet lifetime free service. 3 years LTO registration kiti requirements. So valid ID kin may salang ako mikar. Don Philip Marketing Tagur Uray kada kayo. Nagitimot nakabayron ti motorsiklo na yung kaya lalo nagiti original ORCR ti motorsiklo yun. To opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Kastamot ka nagdisaan pa yung nakaala. Iti plaka ti motorsiklo na manipod tawon 2017, agpababa 2014, yung kaya lalo nun i-claim sa jay opisina ti LTO District, Candon City. Logot yung lang ito original ORCR ti motorsiklo yun, agraman valid ID. No kayat yung mo tagpalamis, lumagas kayo lang ita Nuwas Pure Bogo Diyos, Masarakan ti National Highway, si Dawin Santa Cruz, Ilocosora, Ukwaking Pangatmatunan da Jonas, en Ruan del Amen. Nuwas Pure Bogo Diyos National Highway, si Dawin Santa Cruz, Ilocosora. Ikablawan tayo mo nga ron ipagayam. Juniso da kanay, Larita Ragos ti Kalaotit, Baknutan, La Union. Pastamutin kin Mr. Renato, in Mirna Pascua Ortiga, Baknutan, La Union. Kablawan tayo mo ni partner Ronald Ayunon. Manariman mo nga buibuya ti live Facebook. Ti programa sa miwingayo grandani ti Lucanja. Babaan ti DCTP Radio Tiradpas. Naimbag nga oras kin kanitom partner Ronald Ayunon. Kablawan tayo mo ni Barangay Captain Alfredo Cawes, Barangay Kagawan, DJ Coeco ni Jopre Cadorna, Sindapalo ni John Byron, ni Berelio Ambabag ni Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocosor. Astamutan kin sila Romero, Salvador Romero, Fidelina Romero de San Miguel, Burgos, Pangasinan. Hasta pa kini Glory Gayaw, Emily Tumopia, Anabel Tamayo, Marlene Antulen, Herminia Ramos, di Barangay Kalitong, Burgos, Ilocosor. Kablawan tayo mo sa pagayam, Mr. and Mrs. Nicole Betty Del Mundo and family, Ipayumpon Mamburao, Occidental, Mindoro, Mr. and Mrs. Nelson Martes Alcantara and family, San Vicente, Santa Cruz, Occidental, Mindoro. Hasta mo tinala Mr. and Mrs. Roland Helen Alcantara and family, Conrado Alcantara and family, Juning Alcantara Bandalis and family, Isecho Bono Tayaman, Mamburao, Occidental, Mindoro. Hasta Nili Bilwan and family, Rosie Alegre and family, sa Barangay Alacag, Santa Cruz, Occidental, Mindoro. Kablawan tayo mo ni Ediboy Lubindino, Emily Lubindino, Melchor Lubindino, Angel Lubindino, Conrillo Ligaspi, sa Barangay Gilong, Dalawa, Lilom, Ilocosor. Astamutin Karapagayan, Agosto Ligaspi, Juanito Alcantara, ti Barangay Talyawon, Tagudin, Ilocosor. Astamutin ni Rick Rivera, si Michael Katabay, Doming Carolino, Bonifacio Pilong Divina Jr., ni Ribayan, kini Edwin Sullivan, si
Don Philip Marketing Corporation, Alaminos, Pangasinan. Hablawan Taypay da Armando Muñoz, Roger Sibayan, Domingo Lopez, Rodolfo Pablo, Dante Sibayan, Rodel Coloma, Rodrigo Macanas, Herminio Miren Fernando Pablo, de Barangay Losong Norte, Bangar La Union. Konamot sa Bangkura Valdez, shout out man po, ni Tatang Roberto kiniinang Ben, Kyle Sian Patrick, kini Steven Nisi, madamada nga gangdangag sa ay kumusta kayo amin, ang runan kinapakayam sa Bangkura Valdez. Hablawan tayo mo ni Delia Kidangin, Dio Kidangin, Ricardo Calagis, Rosalyn Calagis, Ronaldin Dungpain, Mirialing Benito de Barangay, Sariwan Salcido Ilocosor, Astamutin kin Makari Wabaya, Jose Abaya, Warlito Abaya, Yomar Abaya, Clarissa Abaya, Cyril Abaya, Limi Abaya, Ifecho Pantar Villa Hermosa, Santa Cruz, Ilocosor. Kablawan tayo mo the Mr. and Mrs. Marshall Mila Olbinado and family, Mr. and Mrs. Eddie Gloria Olbinado and family, Mr. and Miss Roelio Nora Castro and family, Astamutin Kalabagayam, Johnny Olbinado, Guillermo Olbinado, Catalino Olbinado, Fred Olbinado, Roger Olbinado, Teddy Olbinado, Pedro Orpiano, Rode Biahe, Rodi Castro, Lubina Castro, Pinaamin na family Olbinado, Orpiano, Ordinado de Barangay Patpata, Balawan, La Union. Astamo tingin Janus Caro Orpilla, Janice Orpilla, Dante Orpilla, Crisanto Gabayan and family, Danaya Gabayan de Barangay, Salvador Sikin, Candon City. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Arnel Quaresma and family, Mr. and Mrs. Maribel Serrano and family, Mr. and Miss Gerald Quaresma and family, Mr. and Miss Alan Limon and family, Mr. and Mrs. Alexander Limon Sr. and family, George Jojo Toledo and family kin punong barangay, Renyo Calip and family, kin amin ang barangay officer, Ulo Norte, Santiago, Ilocosora, Kablaw na itong nagkapo kin barangay, Kagawad, Wawi, Limon, Ulo Norte, Santiago, Ilocosora. Astamo tin Tibadwa, pamili kin Garcia, pamili, kin Lumaba, kin Papaya, Villaviso, Sabra, Kablaw na itong Manipo, Tigumintong, pamili, kin barangay, Namatikan, Santa Lucia, Ilocosora. Itati nga rin tidani yung hintay basa, nagapo kin Melody Laurita, Ginaldo, San Felipe, Ilagan, Isabela, nung dahito yung tanda sa Japagilian, Tiongkong. Tidani yung nana Paulwan, Ramon, ti Pamilya. At damay sa naragsak ka pamilya, uray pa'y ado nagiti parikot da. At dadalatang agdidinanggay, itunggal maysa. Agtitinulong agbibinadang, iti pakidagsananda. Imuray sa anda na baknang itisani kwa, basta dandata at ragsak kapya kintal na. Anda pragpipinatag, kin pagsisinakit da. At da respeto titmaysa, kin maysa kadakwada. Agpipinutput da kas maysa aparswa. Uray na kurapay, agtao di puso ti may payda. Kay so ti gamang, akinabak nang ngay mitda.
banag sa limot mutanda, iti padagbiagda. Lumaminsan nadda sa anda pagkikinlawatan, Yumasi ti Diyos masulbar ngin sigida. Kaputa dandan na imbaga kapanunutan, Kinadan nayat kapanagpuspuso da. Di lamot maliklikan tagdipin na sugnod, Adda naisem kinamisot, adda nagagot kinasadot. Kakimay sa pamilya, adaan na duma-duma galad. Nunti langen-langen da, awan pulos makartap. Suray ta ti Daniel, Ana Pauluan, Ramon ti pamilya, nagapo kay Melody Laurita Ginaldo, sa San Felipe, Ilagan, Isabela, ang dahito kitada sa Jeff Pagilian, Tiongkong. Kita tingarod ti may sa sunata, may pakuyog ti Danyo na.
Siya ni Corazon Agusto, ngagna iti Barangay Sabangan, Santiago, Ilocos. Alos nga gapabol dito ako nasursura kami, sir. Siya abot ti kapagkatanan nga gapabol. Paramidin da nga bado, bed cover, table runner, ado ti pakaramidan ng sir, ti pa. Sapatos, nangabak pa yun ti sinela, sir, ti abol ko, di kanawidan tatay. Tapos usaran da nga sinulid, di ka kapas. Yung tatanawang matagmumulang ti kapas dito yun, sir. Iso nga, aggatang kami. Lagi tayo apok tito mga babalasan. No bakasyon, sir, agabol na. Makadano mo di Amerikan, kadahapan. Adumot ti umay dumanon dito yun, sir, nga gumatang. Nagarami dakti pagsakarandan, sir, tanoy ti kasta kuno niya ti gayet ya order, sir, nalakadala nga aramidinan. Nagiti apok, sir, narasasarap pa idang nagdesignan. Sigurado ako, sir, nagtutuloy ta. Nagpigsamot tan, sir, ti kuhan, agla ko, nagadumo nga may gumatang, sir. Lingjak pa'y kabaalan na supplyan, sir, nagiti susuki, ti order. Agun online dati apok, sir, kada pa tag-order di Amerikan. Wala daw ito naggatangan. Kuyogan ta pa kaya, kuyogan pa ni Congresswoman. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising aglako tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, puso ken Jeep aglako na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength dapat ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da dapat ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyes ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising kukuha kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Let's wander the 100 islands of Pangasinan, 124 to be exact, each with their own hidden secrets to be explored. The islands are connected by the Lingayen Gulf, and bridges, and even zip lines that let you fly from one island to the next. Woohoo! There's hundreds of adventures to dive into when there's 100 islands to explore. And maybe even more to be had in your next virtual tour.
Edyan 32 minutos. Alpasan 2 oras ng alas 7. Shout out man kanu sir ni Rebecca Valdez, Ken Abelardo Valdez, nakanayon da kanomot nagdingdingag sir. Nagkapureta ki sa Bangkora Valdez. Wala kanayon rin nagdingag. Rebecca Valdez, kina Abelardo Valdez. Anyo liplipasan, kililiwayan. Hingkay pa nagdingdingag, kita ito'y programa sa aming ayaw. Tingganda na yung tilukan dyan. Babaan, TDCTP, Radio, Tiradpas. Kablawan tayo nga roon na pagayam. Albert Katso, Amalsan, Pilar Abra ni Raymond Cadusio, Tambulugan, Narbacan ni Locosor. Astamutin Karapagayam, Apil Gabislan, Nandaya, Abilina Dakumus Magday, Ardi Abilan, ti Barangay, Bitong Galimuyod, Ilocosor. Astamutin Karapagayam, Eric Paulo, ti Pawabigan City, ni Lester de Laplapog, Villabis, Sosa, Abra. Pablawan tayo mo di Barangay Kagawad, Mario Barit ni Barangay Tresurera, Angelina Abanto, Barangay Secretary, Richie Guerrero ni Barangay Captain, Ricardo Bielog di Barangay Nagribkan, Santa Lucia, Ilocosor. Astamutin Karapagayam, Amor Salibo, Lorenzo Lawagi, Waljeta Lawagi, Roni Alcantara di Barangay Barakbak, Galimuyod, Ilocosor. Ablawan tayo mo ni Jubilito Bustamante, Moreno ko Bustamante, Prudencio Bustamante, di Barangay Patpata, Balawan, La Union. Tamo tayong kina Ariel Ilopre, Mariel Ilopre, Yolanda Ilopre, Noel Ilopre, Manilin Ison, Lady Ison, Lia Ison, Daniel Orbos, ti Barangay Patuday, Bulinaw, Pangatnan. Kastamo tayong kablawan tayo pa na pagayam, Barangay Captain Nosilito, Magpali, Ricardo Sibayan, Frankie Almirol, Sopilo Baguyo, Narciso Abasa, Mr. Maer Johnny Picua, di Bangar Response Radio Group, Bangar La Union. Kita tuy pangarod ti Pambalagip Manipod Master Control.
Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Whoa! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Kita tayo, naka-congressman tayo, tikastoy, di kalain na. Dito'y suyok at iso dati ti payout ti distribution ti cash assistance ng kaput ti DSWD AX. So nung dati nga distribution para di kito'y kaputan dato'y Typhoon Egay. So aming nga victims si Typhoon Egay. Di naperja ti Balbalayda. Ada the total damage, adamot partial damage. So depende di na submit da nga condition ti Balbalayda. So dati ti maawat da na assistance nga gapu ti DSWD. Init? Umuulan na naman? Ang init! Umuulan na naman? Opisyal nang kinumpirma ang pagtama ng El Nino sa Pilipinas. Ang El Nino ay maaaring magdulot ng biglang buhos ng ulan na susundan ng matinding sikat ng araw. Pangunahing dahilan nito sa pagsulpot ng iba't ibang karamdaman. Tandaan, ang kahandaan ay nagsisimula sa taong may alam. Mas protektado ang pamilya kung tayo ay handa at listo. Dapat 20 minutos, kasangwanan ti oras ng alas 8. Ipablawan tayo na pagayam, April Abilio, Virgil Abilio, Rodrigo Abilio, Milanyo Rubang, Elsie Rubang, ke Barangay Amgid, Candon City. Pastamot ken pagayam, Ruli Gabaldon Laperte, Rina Minandaya, Barangay Baringkukurong, Suyo, Ilocosor. Hastang tim Barangay Kagawa, Captain Pedro Obuan, Barangay Kagawa, Alfredo Baclayin, Doris Ramirez, tim Barangay Mabilig, Siga, Ilocosor. Hastang tim Richard Chan, Dorsaran, Suyo, Ilocosor. Kablawan tayo mo ni Milani Kabanban, Marsan, Delvin Ganadin, di Barangay Tangke, San Fernando City, La Union, ni Bobby Gorospe, Larry Gababa, ni Pipit, Santa Cruz, Ilocosor. Hasta mo kay Mark Anthony Gratuito, ni Villarica, Candon City, Dexter Gallita, Duga, di Pauc Norte, Santa Lucia, Ilocosor, Bernardita Libaton, ni Bognay, Candon City, Kinjanis, Miragonton, La Chica de Pantara, Villa Hermosa, Santa Cruz, Ilocosor. Maglawan tayo mo ni Cesar Balleos and family, ni Vincio Inigo Sr. and family, Ryan Balleos and family, Barangay Alangigan, Sikin, Candon City, Hastang kin Henry Navarrete, Miriam Navarrete, Jonathan Navarrete, Dinali Navarrete, Lydia Amores, Gerardo Canton, Maria Canton, Florencio Canton, Landino Abungan, Marisa Abungan, de Barangay Culayo,
Bani Pangasinan. Kastamo na nakablawan tayo pa na pagayam. Bet Alcantara, Domino, Lisa Cortez, Flor de Lisa Reyes, Beatriz Basilan, Melody Dapiawen, Clarita Domingo, Tisecho Balansay, Kabugaw, Suyo, Ilocosor. Kastamo na pagayam. Lily Romero, Naglawan, Santo Domingo, Ilocosor. Mr. Miss Berhelio Ferdinina, Domingo and family. Mr. Miss Benamin Brenda Rante and family. Mr. Miss Elio Marquez, Domingo and family. Ti Barangay Nalbo, Santa Maria, Ilocosor. Pastamot ka ng Diyo, Dilingawat Salon. Adelina Bugasto, Darapila, Candon City. Pilomino Gakusan, Isberga Gakusan, Barangay Danar, Santiago, Ilocosor. Astaw kin Edwin Nasorin Disquera, Ibangad Abra, Tesmina Kaburaw, Burgos, Ilocosor. Astaw kin Joper Bilaso, Joper Dangkaken, Babayuan, Santa Cruz, Ilocosor. Tagtingarunin ti Mauri Asunata, amay ruknoy ka na kay amin na pada-pada. Idi nagsabat dalanta, nagrag-o tuirik na, banglom ti aga diwara, ken ayamu muna idumduma, angata-ngata tuirik na, nagdakel lipat, adaan akong ti kunak, ngemanen ket agayata. Idi nagsabat dalanta, nagrag-o tuirik na, banglom ti aga diwara, ken ayamu muna idumduma, angata-ngata tuirik na, nagdakel lipat, adaan akong ti unak, ngemanen ket agayata, agala-ala arik na, maka alilaw ka, di mo kadingaan mo, nuwasin no kadakwada, agala-ala arik na, maka riribuk ka, di mo amuno kaano, daytoy nga agtal na. Idi nagsabat dalanta, nagrag-o tuirik na, banglom ti aga diwara, ken ayamu muna idumduma, angata-ngata tuirik na, nagdakel
lipat adaan akong ti kunak ngemanin ket agayata agala-ala arik na maka aldilaw ka di mo kadinga amo nuwasin mo kadakwada agala-ala arik na maka riribok ka di mo amuno kaano dahil to'y nga akal na di mo amuno kaano dahil to'y nga akal na dahil to'y nga akal na. Tapay sa 12 minutos, kasangwanan tuguras nga alas 8 ngintay panagpakada. Ikablawan tayo na pagayam ang Ilisabon Selection and Family, ikabarwan sa Emilio Ilocosora, ni Marie Valdez de Patak Burgos Ilocosora, Astamo Tingindinis Madriaga Tibango Dabra, Augusto Mico Llorina Suyo Ilocosora, Pinangil Angel Arsena ti Abor Narbacan ni Lukosora. Hasta mo tinakablawan tayo pa na pagayam Ben de la Cruz, Belinda de la Cruz, Wilson de la Cruz, Benito de la Cruz, Ruiz, de Barangay Piniping, Santa Cruz, Lukosora. Hasta que Reyni Bernal, Cesar Bernal, Chris Bernal, de Barangay Lasol, Santa Cruz, Lukosora. Hasta que Brenda Riula, de Barakbak, Tagudin ni Lukosora. Mablawan tayo mo di Angki Malano, di Bangar La Union, di Liadagno, di Kasilagan, Banayuyo Lukosora, di Sali Kodjama, di Santa Cruz, Lukosora. Hasta mo tayo ka Mr. and Mrs. Di Armayla Garnasi Gawat and Family, di Katirman, Candon City, Mr. and Miss Jeffrey Lisa Gambito and Family, Aileen Galon and Family, di Barangay Waigdaya, Candon City. Hasta mo tayo kay Mercy Gabora, Ira Crisanto, di Rexon Keynes, Manuela Keynes, di San Nicolas, Candon City. Ablawan tayo mga Florante Gramay, di Santo Tomas, Candon City, di Agawat, di Silgawat, Lawrence Gawat, Katerman, Candon City. Tapay ka Dalini Ramirez de Madarang Salcido Ilocosora, Mirila Marca de Kemarin Salcido Ilocosora, Kenny Marcial Bravo de Santiburcio Salcido Ilocosora. Maglawan tayo mo na Mr. and Mrs. Abraham Avalos and Family, Mr. and Miss Rodrigo Mariano and Family, Mr. and Miss Renyo Antolin and Family, Mr. Gregorio Avalos and Family, Mrs. Edna Escobar and Family, Mr. and Miss Abraham Avalos Jr. and Family, de Barangay Sabangan, Pinggan, Burgos, Ilocosor. Hasta sa kablawan ni Cesar Gakutan, Birita Gakutan, in Gakutan, Pamilya San Nicolas, Candon City, hasta retired Master Sergeant Arthur Passion, Cora Passion, Ate Passion, Mrs. Salen, Barangay Captain Mr. and Mrs. Ruben Mangaklay, de Barangay San Roque, Santiago, Ilocosor. Hasta mo kay Matiri Sagaboy, Dan Albert Langad, Sila Elgamo, Usang Rosado, de Barangay Rubio Galimuyo, Ilocosor. Hasta mo Garapagayam, Jose Valdez, Ligaya Valdez, Laudin Barruga, Dani de Rosario, Miriam Corbeto, John Balucanag, San Sumakia, de Barangay Bidbiday, Galimuyod, Ilocosor.
Tatuyin ti amin na units ti motorcycle. Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Kaso installment. Anya pa ito ranyo kagaya. Umay kayon nag-apply. Tulungan kayo makairwarte motorsiklo yun. Ilon Philip Marketing Corporation. Manipod Kandun Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos, Ken, Abra. At datagur oray agunguna 1,000 pesos. At dati makuyog yung customer ang makairwarte motor na. At dati sa Studio, tumawag tida ito yung cellphone number 0927-6952-099. Ino kumuntak ti Via Messenger dito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo. Pagkiti na nakama sa branch office Ilon Philip Marketing Corporation kung saan nyo leplepatan ng ibaga tinagan Lito Alcantara, sales manager win may bagayo, anangagyo ti radyo ti radpas. Pagkiti madanunan nyo kakapintas, tinaisi mababalasan sa opisina ti Ilon Philip Marketing Corporation. Tapnoin sige na mahala yung mutlan kaya 1,000 pesos no makaiwar ti customer ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, free LTO registration, with the requirements of valid ID in my salang komika. Ilon Philip Marketing Tagur Uray, kada kayo. Nagtimot nakabaylon ti motorsiklo na kaya lang yung naging original ORCR ti motoryo sa opisina ti Ilon Philip Marketing Corporation, Kandun Branch, Kandun City. Hasta motorizahan pa nakaalat ti plaka ti motorsiklo na manipod taon 2017 nagpaba 2014 kaya lang yung claim sa opisina ti LTO District, Kandun City. Tugot yung lang naging original ORCR ti motorsiklo yung agraman valid ID. No kaya tumutag palami. Magas kayo lang dito nuwas pure buko Diyos. Masarakan ti National Highway. Si Gawin Santa Cruz, Ilocos. Kukwakin pa matunan da Jonas and Ruan del Amin. Nuwas pure buko Diyos. National Highway. Si Gawin Santa Cruz, Ilocos. Alawin papagayam nila. Agsipod talaybos manin. Oras tayo tila ito yung programa sa umibingayo ginandani tilokanja. Itinton manin malum na bigat. Padaanan nyo manin itikasti mo lang oras. Isa mo daydaya wapagtengan nyo. Alang arud papagayam nila. Ibatimin tinaimbag oras. Inrabiyo amin na pada-pada. Sinagan ti Master Control, Angel Well, Laranang, Astamutin, ti TV Side TPN Channel 13, ni Ma'am Alpha Jen Rafael. Kento ipagayam nyo, Manong Lito, Alcantara, Litoy, I love you all, bye-bye.